Yang kedua, hablum minallah, di ketika Aidil Adha beri Allah kepada kitanya, agungkan nama Allah, baca takbir malam-malam raya. Lagi-lagi bekam Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya wadah tak ulang masjid sayang tu cak anak mi. Anak mi tu dalam melata anak mi dak narung tuha si dua-dua tu. Lain pata bak kedai kopi nonton bola. Lain sebagainya. Padahal dalam celah-celah takbir hinan nas sebut kalimat tauhid. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. La ilaha illallah. Luar biasa dengo. Merupakan kalimat tauhid di ketika tak agungkan nama Allah lewat takbir.